Serbek mil mpian jek kalak serbek tinggal patenang pikiran nampian jeng engkau ngajak badan abakna keluar dari kapotrenan kantos tak abala ada katang taretan nang ekraton margana nang ekraton area satya bada papangkin keng kota apolong nang papangkinan mit gimun mpian abala jek keluar jeng tak kira bogi jeng engkau ngapain deka orang laki men Pangeran Adipati Arya men orang laki jeria siang kalaban malam ebektana sengkok tedung dateng pai ngalamun nang MMP men orang gak emak gini kacung tak jeria mel sengkok tak sempat atanya orang dimah Pangeran Adipati Arya aduh orang ngaganteng mel kini akun perak dateng nang MMP na ayunan nyata mimpi namel akaton sengkok re rom-rom bejawaan ke mas Pangeran Adipati min astaga kak emas mak ngalem mbak bayi panjenengan sayang kaulah kerang panjenengan ngereng datang pas alang polongan kapuruna kaulah atemu ka emas bila engak edel mempe cetarana kau langit ingat pangeran bila bisa menaruh nama datang hati kang cukongan petengah ngalapau dalam aroma ka emas
cek terona kola apolongan apolong katon seneng areng laki samper sarang petek lasem kamas alale makaula melia panjenengan
Iya lah Mayu, setia tersaki perjalanan nambah-nambah sing konju Mil. Engki to rejeng. Keng tengate nang jalan ya Mil. Yuk. Mak Bongal, Bobino. Begini. Iya. Masuk dek ke alas ria. Beremah nih kajeng. Iya jawab terang-terangan kabele. Nyatana kula musuh ti ajeng. Lenjolonan. Kantos depak ka tengah alas ka dinto. Pola tak tahu, ha? Tak oning kula. Area kawasan engkok. Jeng beremah nih kajeng. Kawasan nih kajeng. Kawasan apa di nak Mil? Ya maaf kok tak tahu kok Amil. Tak tahu. Pola wekna tak tahu. Alas dinak ria ki kawasan sengkok neng Kadipaten Mangkunegaran. Maaf, kula tak oning. Kula nyatana Palemana tapi tak oning kalau jalan si Palemana ka emak. Bokna abureng siapa aja dah. Ti ajeng. Maka ada dia cenggah. Iya paman. Bokna mak bisa masuk ke alas dia tujuannya apa? Angkuna sengkok re tak ngakungi tujuan. Mun tak ngakuni tujuan mak bisa dek pak dek ke alas dia. Apa tak maca palakat neng iya dek bobini dilarang masuk dek ke alas dia. Nangale sengkok coba de palakat nang keluarga didikan desa perbatasan. Heeh. Tapi arapa moncet larang arakan kotuna pada si aja ke desa paman. Kok saya jaga? Ada orang aja ke kela desa. Apa jong malingin? Ya, enggak bojong. Bok naria mon menurut aturan neng Kadipaten Mangkunegaran sapa-sapa saya masuk dek ke alas dia tanpa sepengetahuan sengkok atau bekakak area bisa-bisa iyo kom gentong. Iya maaf sengkok paman. Apa tak tahu bok nah siapa si Andi Kadipaten Mangkunegaran? Iya lakar tak tahu sengkok paman. Iya maaf sapurana sengkok mun lakalero masuk den. Tak tahu bok nah siapa pimpinan neng Kadipaten Mangkunegaran? Enjang kok tak tahu. Ya Bok, ya neneng mong tadi Radin ya. Ya pimpinan ng Kadipaten Mangkunegaran. Si Mil. Arya pimpinan ng Kadipaten Mangkunegaran cana Mil. Hah? Yakin kula tenjeng. Tak parta aja tak ada pimpinan akan jarianya Mil. Maksud coba na saya bisa tak percaya dari segi apa? Mak bodoh na pimpinan nih kamar cek-cek ya besegi jeng. Ya pimpinan aja cak. Biasa anak pakaian se anu keren. Tak mak di maaf pimpinan make Kadipaten Arya pakai emas. Oh, maksud coba tak tahu ya. Mun selain neng Karaton, neng Kadipaten, pimpinan ria ngangguy mahkota, ngangguy kalam bisi agernap-gernip. Ya pimpinan ng Mangkunegaran tak nojoki jo, tak nojoki jo engko ora pimpinan. Dadi engko ora merakyat. Orang otaba pimpinan sing ngangguy ajomang-jomang amas-emas roa. Apa tak kalah ka tukang saronin? Tak kalah ka orang gila wuri. Iya. Iya. Kaulo sapurana kin. Iya. Dah, menang. Apa mak lek-leregan tero naksir? Anjot arapa? Siapa turu ka bak nama tak kira? Boh, tak tero ka pimpinan nang Mangkunegaran? Genteng gijeng. Iya mon jera cip lakar genteng. Mil. Aduh. Boy kocak genteng dia, ya.
sekocak pimpinan. Lah, buru nyadar. Arya oreng paman. Bojon wis gelek kareken macan mbur yo. Ngorengan mun sing gelek Apa? patut ya Mas. Hati ya Bokna, nurok engkok, Bokna bakal iyo kom gantong pun engkok. Bokna tak bolo. Pimpinan nang Ekadipaten Mangkunegaran paman. Nggih, Den. Berarti mun ngangkui genap-genip ngangkui mahkota cak ring gila paman. Ya. Anu cakna. Enggak kancan saronin, Din. Mun ngangkui mahkota cak kancana soronin paman. Mereka saronin. Jak toro. Mulai bila ajar tak tepak guna paman? Mulai bila ajar kurang ajar paman? Engki, maaf sapora ka ento, Din. Jak reng diibaratkan neka tiada masalah tanpa akibat, Din. Maksudnya bakna paman? Tanpa bodo apoy, tak kira bodo tanpa bodo marda tak kira bodo apoy, Din. Neka dadi marda, Din. Kau pun ngocak Aman paman. engki kak bodo reng bobini mayumi arami butuh pertolongan tolong. Ya, ini lah lajo lah Senyoro siapa paman? Ki kakak kau nih kakak udah gak boleh pimpinan. Kadek paman? Ebi. Oh apa? Bok, dapat colokan. Iya. Kadek Din. mulai sapen kok tak pernah kurang ajar ka beukna paman. Engki. Bahkan ya area si malengkok kalaben alekna ya rebeukna paman. Engki. Maksud ya beukna kurang ajar paman. Engki kau. Arapa? Mun ngangkui mahkota cak engak kancana saronin paman. Kan dikolokna beukna si malai tak tepak paman. Asli nampian coba ya Den. Sing ngocak coba siapa paman? Kakak kau nih kak. Senajan kok coba. Kok keluar ya beukna. Marara pate engok bilang. Napatian awana. Wah, dapat colokan kia. Estona ngak neka Din. Kau lo neka cuma ageje otabu akan de. Asaba pon apa? Neng alas kak dintor Din. Ki masuk kuasa naipon panjenengan. Kekuasaan Kak kok. ento bodo setong orang dua orang manusia Din. Orang manusia. Ini kata kok tempat kau nyusup. Makanya kau lo nyamar jadi pimpinan. Suruh kadek jadi apa? Pola tak tahu nang undang-undang Kadipaten Mangkunegaran jadi apa? Tak tahu kan kak undang-undang neng Kadipaten Negaran. Siapa-siapa orang saya masuk ke alas. Kadek deh mas. Yo kembentong. Mil, Apa, Cung? acara pimpinan Arya Ganas, Mil. Maju mulai, Mil. Mulai sakuna yo. Ada. Suruh kadek. Kado. Mak Tika Aniko bengal masuk alas Aniko dik mas. Nape Tika tak tahu undang-undang nang Kadipaten Mangkunegaran Aniko? Sapora abdina kadinto. Nyatana tenggolan tak ngonengi. Apa pola nang perbatasan kadinto ngaku ngi undang-undang. Sapora tenggolan depan jenengan. Nape? Sapora? Maaf tenggolan depan jenengan. Tak kun cukup kalaban sapora dik mas. Kalamun orang bini masuk alas Aniko. Tantona Tika Aniko iya kom gentong dik mas. Tahu? Pangeran Adipati. Tobo. Ngadep ka putra mahkota ira mancing paman. Tak tahu kato. Ram. Mak awan paman. Bok nak asalir budok mak. Impian apa saya, Bos? Engkok ngurus Arya paman. Udah nyongok lagi ya. Cek dek mas. Cangkolan kadinto. Siapa yang mana Tika? Cek dek mas. Abdina kadinto anya. Apa pei buat paman? Iya mak ya. Rajin ngurus. Cek. Siapa yang mana Tika?
Aptina Anyak Rawati. Siapa dek Mas? Aptina Anyak Rawati. Tak ngiding lho dek Mas. Anyak Rawati Aptina Kamas. Anyak Rawati. Mak pukul paman. Jak kau udah ngiding kan jo. Engko tak ngiding paman. Kita perlu dulu oke. Jak boleh kan enggak ngiding. Nyaman lagi nih Kak. Sorati. Bok, na bolong biratin dari dia yang ngeding gua bolong. Kenekanya mana sahadi. Orang mah tak ada setepak paman. Siapa nyamana tika dek Mas? Anyak Rawati Aptina Kamas. Tika Anyak Rawati. Leres. Kenal laki dek Mas. Bula Pangeran Adipati Arya dek Mas. Pangeran Adipati. Ang pengarang, ang pengarang. Menang paman. Adipati. Oh, Pengarang. Bapati. Pengarang. Bapati. Anyak Rawati. tak hidup ngepon dari ajunan kami. Tahu tika aniko undang-undang kalamun masuk neng alas aniko dek Mas tanpa izin si aja gede Mas. Leres dan kalau kak dinto ampun ngakon ini. Abtina kak dinto kalero kantos sampai masuk dekat perbatasan kadimah kadipaten Mangkunegaran. Mangkunegaran. Kak Mas. Tantona tika aniko saat sanonto yokom kalaban bula dek Mas. Yakom, kentong. Neng maman cero norok maman. Terus tika aniko tak yokom dek Mas. Makantos dan kalau kak dinto yoko masar ngajunan Kak Mas. Kalamun tika aniko melanggar dek Mas. Kak Mas. Kadima lebih kalero. Peten kalau kak dinto masuk dekat alas. Peten kalau kuda sarang nikah Kak Mas. Kak Mas lebih kalero. Dan kalau kocak orang bini. Siapa kuda tika? Nikah kuda badan natan kau lah Kak Mas. Mbak nak kuda bang. Ya, kitin. Bok, Apa nangki? enteng Ben. Kau lah berat nyoba takut tempat kau penyusup. Terus tika aniko tak yokom dek Mas. Alah respon apa Kak Mas? Tika aniko bisa tak yokom kalaban setong syarat dek Mas. Bisa. Tika aniko kudu ala kebula dek Mas. Bok, bermana Tin? Daripada yokom paman. Nyaman kia persyaratan dia. Berapa ya? Pokok tika tak yoko montro tak yoko mah tika kudu ala bulan. Oh iyalah. Bah. Ndek tika napenten dek Mas. Kak Mas. Mak kuncoman syarat Kak Mas. Cek saya ngana panjenengan ongkuan ongku dalam esena Athena panjenengan. Ngocak dan kola kadin toko tunisar panjenengan dan kola narema Kak Mas. Berarti tika aniko nerima cinta na bula. Leras Kak Mas. Nape bula aniko tak salah ngiding dek Mas. Punten Kak Mas. Kalamun tika aniko nisar ongkum kuda kabula dek Mas. Bukti aki cara nape cara na orang nisar dek Mas. Dan kola eman neser Kak Mas. Bukti aki ada panjenengan. Aku lu eten Kak Nangis bu nama? Nangis bu nama? Bener nangis. Hah? Mata nyuk. Dulan. Dulan. Cek layar. Nyoba riaca ka dalam paman. Sabuk ibu bener betul apa? Jadi apa man? Bener tak ngerti paman. Jadi anak manuan paman. Pas senang akhir yang ganteng. Sabta catra dukusumo puspo
Lalah. Pada lambak sanyaman Raden Marsodo entar mancing katang atas. Boni nampi setong ngening lengben. Mak irken arukat pan gebeng kok, Man. Ben anu napa? Jadi Raden yang senenganna. Beni aku mah copat. Jangan dia mama cak. Lelet ulat kang marah dasi ngelompak dupanto yuto rapi kasang suyo tentuan Mas reng seret tindak emas pacar mula dek mas apalah mata apalong aban bule mak terana bulannya tinggal kalek dek mas tedung amak idodona anyar wati bula celep tro anga adek mas kapuruna kambina Pasmaan ka mas akalampi ka emas ngakui semira seganteng akalong bernase koning mulai ajan cilakar pangarah samangken panjenengan pon ekening
tampi koning-koning mun acan citi kakabula katu cinta dek emas merka santo tikapon ekening seratin merka santo tikapon ekening pacar serkeseran mau bimanis ke amas janganlah jangan dona pereng kerpakaran gula ate nangis dek mas terus napa kamas takut tika aniko ekala orang siratin ongguan dek mas takok tika ekala oreng Dek Mas Anyakrawati. Bulan pacet ngit ini. Jika asare benak orang laki. Ananging Dek Mas.
Selena orang laki ring kadipaten. Orang kraton dek mas. Pele orang laki seka cocok kadalum Atenatika. Tapi mun orang kadipaten boleh tak soka dek mas hanya Krawati. Bagus. Ponapa kaleronaten kaula? Terjukan ponapa kalerona Kak Mas Pangeran Adipati Arya Kak Mas. Makan tos junan telung kadito tak soka kalau monten kaula along polong sang Kak Mas Pangeran Adipati Arya. Jika tak ngatawe dek mas. Adipati Arya. Sapora peten kalau mau kedek pancingan Kak Mas. Oh. Artinya dikasang aja. Maneser bener taretan gula. Terus nyetong adere kalau bener orang Keraton Mataram. Tadi kirana dek Mas Adipati Arya. Kak Mas Prabu. Pacet leres Kak Mas. Keraton Mataram Kak Ninto amoso pebuyutan sareng Kadipaten Mangkunagaran Kak Mas. Ananging saat samangken abtina Kak Ninto cek terona Keraton Mataram Kak Ninto sareng Kadipaten Mangkunagaran Kak Ninto damai Kak Mas. Anape? Terus menyetong adere kalau bener orang Keraton Mataram. Terus damai. Leres tak sesep debu epon Kak Mas. Tak salah ngiding buri dalam Trotoratika dek mas. Punten junan telem Kak Ninto tak salah mirang Kak Mas. Agelak pula kalau bentak kali cek Paman Laskar Istana. Terus damai kalau bener orang Keraton Mataram. Akabina ben taretan gula. Mun bula endek Paman. Saya ikan itu tak tidak orang di dalam ikan itu terus atanya terus di dalam ikan itu orang gunakan Adipati Arya. Ya tore Paman Laskar Istana. Jelas. Jelas. Apa jong? Rek orang Kadipaten Mangkunagaran terus menyitung keraban rek orang Mataram. Leres tak sesep debu epon. Isa buat dimma muana bak na jong. Isa buat dimma bak takabak na jong. Buat akanlah tahu. Dari cuma ada kancing ramana buat na. Kalau bener orang Keraton Mataram lakar musuh pabuyutan. Kendimma tak terus asompa. Tak terus menyitung antara Kadipaten kalaban keraton. Pacet leres Kak Ninto Kak Mas. Kadipaten Mangkunagaran Kak Ninto nyeon kesadaran Kak Ninto Kak Mas. Karena apa Kak Mas? Beten gaula Kak Ninto sareng taretan epon pancingan Kak Ninto ampun tompang tarisna Kak Mas. Di dalam Kak Ninto cinta mengkudu taretan epon pancingan Kak Mas. Boh, Kenapa kalian beten gaula? boh, ngucap tak kalero pada. Taruh masa bana cak salah. Jadi siapa? Jadi putri kehormatan Keraton Mataram. Pola benar ya tak tahu cong. Pola benar tak kenal. Engkau siapa ya? Hah? Ya. Leres beten gaula Kak Ninto kalero. Karena beten gaula Kak Ninto ni serem kuda taretan epon pancingan Kak Mas. Nanging saat semakin Kak Mas. Beten gaula nyempe yang kemam kuda junan telem Kak Mas. Jumpa aduh kemana epon kan? De Mas Adipati Arya. Penta ari de epon Kak angkui narema beten gaula Kak Ninto Kak Mas. Sanajan asapora kalau aing mata dere budak tak kira narema dek Mas Adipati Arya. Jika bisa apolon kalau ben taretan budak. Asalkan budak tak ada nih dalam dunia dek Mas Adipati Arya. Bisa sedih kalau ben hanya Krawati neng Keraton Mataram dek Mas. Sapora Kak Mas. Panjenengan Kak Dinto tak usah sombong Kak Mas. Anape? Panjenengan Kak Dinto tak usah sombong Kak Mas. Karena taretan epon panjenengan Kak Dinto ni serem kuda beten gaula Kak Mas. Artinya budak taretan ni serem dekat tika. Leres Kak Mas. Tika. Leres Kak Mas. Manapi panjenengan Kak Dinto tak partajem kuda beten gaula Kak Mas. Ngireng olah titipi Kak Mas. Sanajan taretan budak ni serem dekat tika dek Mas. Budak tadi kirana kangkui makabit tika kalau ben hanya Krawati.
Mataram prai malaikat to. Mungkin kabak na. Terodama ya kalau benerin orang keraton Mataram. Ayo Saka.
aku jemput dari kehormatan keraton. Eken kamu semua tak semua. Eko aku lo cek boneka pada esto pada nisor. Siap. Saya mau jadi siapa? Bila. Siapa? Ya. Bila. Siapa kau jadi ser? Kedua pada ni serap menjual ya. Aduh. Jual ego. Aduh. Biar anak apa? Ini mukul aja. Mukul aja. Kadung niat, kadung janji. Muntah memusnahkan orang jadi paten coba deh polo coba. Pak mulia. Patian itu. Termasuk kau lo. Iya. Maaf saporana. Sanajan panjenengan kayak kocak tumunggung Perdana Menteri ning Karaton Gorwa. Iya. Mataram. Iya. Oke, mataram ini ya. Kau lo tak sombong sanajan gue bodega di paten. Iya. Kau lo nik kenik neka. Apaan ya? Apaan yang jelas? Kau mas sanajan biar sogo. Iya. Sapora kau lo. Bani tandingan 6 ya. Iya. Kamu mau sana kok? Aduh. Iya. Mon panjenengan bisa melecor golek naneka. Kurung kakak ulah aku. Hai. Tangkungan dan kau udah kamas. Tangkungan dan kau udah meramaikan itu kamas. Iya. Apa? Nengeneng lah ya nangkok. Iya. BLT keluaran lah. Neka. Oh jadi ya? Mon kau lah orang anek kenik panjenengan beri tandingan kau lo. Oh iya pada raja nang kau dong. Mon neka pian mon bisa maancur golek naneka. Ya. Kulo abi kau lo. Tangkungan dan kau udah kamas. Apa? Ya nengeneng. Bok nasati yang ngak ria. Adep bira pada rajana. Tenang. Bok Radin tak bensarom benyorong kok mau sobok najo. Macam-macam. Ya adik buampu Tepes nih ya kau nak jam. Belum makan mas. Bok Arya Sekona. Arya Seko jagi Anderu. Ini mulai dong. Ini mulai dong. Asibat. Arya bokna Anderu di andikna ning Eka Dipaten Mangkunegaran temacem. Iya. Ya. Anderu. Ento pusaka Mangkunegaran. Jadi tahu sangkok. Ria cukup dong. Cak nang pian belewon. Ya. Tangkungan dan kau udah kamas. Tenang. Lemah. Bo tebate. Anderu nih kok. Sakit ongko. Remah. Tampan kamas. Sakit ongko anda. Bate. Iya. Anderu nih kok. Anderu. Ini bola pancingan bisa kamu. Wah, Anderu. Tebate. Anderu. Santap pancingan. Anderu. Anderu nih kok. Betah cing paman. Ai. Oke lah. Ya. Ini bola ajunan dalam. Saya kan emak. Ada. Saya kan emak neka. Teguh cing paman. Teguh. Neka. Loh, cok saya lempom yang tak medas biar boleh. Antang dalam. Angkat tangan. Anderu. Angkat tangan. Angkat. Anda
baru. Cuma man. Dalam. Teguk. Saya Mana? Ayo, kita dia keraton panjang. Wah, kayak jurong. Saya gelok dia. Pas. Aduh tak buh ada gortel. Buat nano angko apa nano angko? Anu, Raden. Hah? Orang mana? Pak. Rompian. Area kesempatan. Bok nama norok Raden ne Pak Tee. Iya. Norok Riala. Norok Raden ne Pak Tee. Iya. Menornya tak makani, pada mata iki ya. Tak kira jong. Kan nggak neka. Tinggal pun kakak mon. Berhubung Raden iki no berhubung kepada panjenengan, tahu dan norok panjenengan. Buat namo nano angko. Ayo, nyaksena na. Ratin na buat ayo kau makan orang keraton Mataram.